Meni je to tada onako kao klincu, pazite, bilo čudno, jer su, znate, tada su se otkrivali spomeniki borcima, narodnim herojima, popinskim borcima u Banji, da otkrivaju spomenik čoveku koji je, znači, umro pre Drugog svjetskog rata, 38. Očigledno da je bio pre svega čovek i da se to najviše i ceni. On je bio dobrota na dve noge. On je takav budući vrlo često lečio besplatno. Vratio se iz velikog sveta, doneo neka iskustva i na neki način bio dragocen primer svima onima koji su ga 20. i 30. godina znali. Delom je doprinelo tome da on ode u zaborav na neki način, to što je i seoski život kod nas otišao u zaborav. Naslednik Glišića, Domanovića, Lazarevića i Veselinovića, Dušan Radić, nema se pred njima čim postideti.